Урматтуу мекендештер, биз билебиз, ар дайым эле шайлоо башталганда каралоолор башталат. Эми мен бир калсыкты айтып койгум келди. Ушундай эле эгерде ошол инсандын ушул жолду көпүрөнү салгандагы күнөөсү болсо, анда эбак эле камалмак. Бул биринчиден. Экинчиден, кимдир бирөөлөр, азыркы бийлик башындагылар, ошонун кол астына келаткан партиялар, биз оппозицияны өткөрбөйбүз, мадымарты өткөрбөйбүз, ушинтип каралап жүрүп, добушун бөлөбүз деп. Бирок булар билбей атат. Тажикстандын башка өлкөнүн пайдасына иштеп койгонун билбей атат. Себеби булар келип эмне деп сүйлөп атат? Булар келип, кече биз бир бала келип сүйлөгөн экен, атын айтып билбей атат. Ноғыл жактарды, андан сырткары ноғыл жерлерди мына бул жерде кыргыз киши малын жайып турат азыр мына жерде. Жакындатып койсоң да кичине. Ушул жерлерди, мына кызыл крыша турган жерде, кызыл шифер үйүнүн алдында туруп, өйдөрүндө туруп, макемно барелинде турат, ошонун өйдөрүндө туруп сүйлөп тур, бул жак Тажикстандыкы, Тажикстанга өтүп кеткен, Мадымаров берип берген, сатып берген деп. Жок, бул жер кыргыздыкы. Бул жер кыргыздыкы болгондугу үчүн мен ушул жерде турам. Кыргыздыкы болгондугу үчүн бул жакта агабыз малын жайып атат. Кыргыздыкы болгондугу үчүн могул жерде кыргыздардын кафеси турат. Ушул жер кыргыздыкы болгондугу үчүн кыргыздар ушул жолдон бийликке түзөтүп атат. Кымбаттуу кыргыз элим, мен Көкташ айылынын тургуну Масадыкул Жунус болом. Ушул айылдын тургуну болом. Жашым 57 жашта. Бул жерди мен негизи жакшы билемин. Эndi элдин бардыгы мурда бул жерде эл аз жашагандыктан көп адамдар эки жактан көчүп келгендер деле көп. Билип, билбей бар эле интервью берип атат. Кече bir adam кече интервью берип атат. Ашы турган жерибизди ошол айылдын наргы өзгө чейин Тажиктин жери Мадымаров сатып жүгөргөн деп жатат. Бул жер биздики азыркы моментте ham сатылган эмес. Бул мына бул жак кыргыздын жери, бул жак кыргыздын жери. Мына кыргыздар мал багып жүрөт. Мына камаздар турат, мына ишкана, чайханалар кыргыздын жери бай. Ошого мен суранып кетет элем. Билип билбей эле келип тартып, эки жактан машинадан түшө калып эле мен баткендикмин деп тартып, сүйлөттүрүп кете бербесеңер. Муну уккан тажиктар эмне дейт эртең? Бул жерде биз иштегенбиз. Ана ошол көпүрүктө деле мына көпүрүк турат. Көпүрүктө деле биз саганбыз муну. 86-жылы саганмын. Кана ким саган болсо кесин мага. Көкташ айылынын тургундары талаша турган болсо келгиле. Либойн келгиле. Мен таярмын. Көкташ элине ham кайрылып кетем. Чындыкты сүйлөп үргөнүш керек, туугандар. Жол бар, биз бар болуп атабыз. Мурда бизди Көкташ айылыны Самаркандек бийлери бүгүн жол бүтүп калып, биздин эсибизден бар жок чыгып атат. Биз каяка баратабыз? Шайлоо бүтөт. Мадымаров кылган болсо камасын да. 10 жылдан бери, 15 жылдан бери сүйлөйт, иштеке кылбайт. Бул болбогон нерсе. Мамлекеттин алсыздыгынан пайдаланып, шылтоо кылып кетип аткан нерселер. Муну дайыма кыргыз элим көрүп койгула. Мана бүгүнгү күнү жол өтүп турат. Мана машина ким тосуп атат? Ким кыйначылык кылып атат? Мана кетти мана. Чык, бар жок бар. Сүйлөгөндө чындыкты сүйлөп үргөнүш керек. Бизди кече аксакал киши сүйлөп коюптур. Ошол аксакал кишиге ham кайрылып кетет элем. Ака, чындыкты сүйлөп үргөнүң. Одинеге аз эле калды сизге. Шамал күнү 20 градус суукта сизди үйүңүздөн барып алып келди. Биз билип турабыз муну. Заказ өтүп аткарбаң. Ажалыңыз каяка барат? Өзүңүз райыс болуп иштегенсиз. Билбей белеңиз жерди. Мана жериңиздин алда турам. Жерди сиз саттыңыз го Тажикка. Кайтарып алдыңыз го. Бу не деген акмакчылык? Көрүнгөндө эле жамандай бергенден жыйынтык чыгабы? 20 жыл атакан Мадымаровду жамандап, эмне жыйынтык чыкты? Онан көрүп камасын атаканды кылган болсо. Мана көрүп турасыздар, бар, мана машиналар өтүп атат. Бу не деген акмакчылык? Шайлоодо чыга калат, кече төрөлгөн балам келип Мадымаров сатты десе. Бу не деген каяка баратабыз? Бу жол жакында түштү. Кебир жеңелерим ham айтып келе. Кече Тажикстандан келин болуп келгенге бу жол бар эле.
Sen söylep men bilet ele men okushga barat elem dep. Sen başka jaqtın, qayaqdan sen bu jaqdan okushga barasın? Sen Köktaşlık emassin go. Sen yerin bilen nevreni qarab oturmunan görsen. Gel siyasat qaraglaşmay. Sen söyle. Sen şaylasan ham bola şaylap öter. Şaylasan ham öter. Akşam aldın bugün o partiyada, erten bu partiyada, üç gün başka partiyada yürüp atmaysın abi. 10 son berse. Ha kelip alıp interview veresin hep. Sen uyun arvası, sen nevreni de qaragınan görün. Keşke Şorap'tan geldin. Abi interview veresin bugün bir yakta. Tacikistan'dan kelip al. Burada Kırgız jaman deyteler kelip al. Birovdi jaman deysinler. Yer bizdiki de mana men kecha ko'rganim bilan ana shu yerlarda peshkom kelib tortish yo'q. Tojikistonga sotib berganda mana shu yoqni ko'rsatdi-da, shuga biz dinimiz keldi. Mana egasi turadi, mana yerning egalari turadi bu yerda. Жерин эгесизби? Ha, Amerika o'sha yerlar bor. Нол мал жайылган жер сиздики да турабы? Кече Bekzat kelib, o jo'qortonlar. O jo'qorton kelib tortib mana shu. алдын ала үйдүн алдынан келип сүйлөп кетти. Oşo şepir uygun aldan söylep atar. Mana betonlardan tartıp koy, mana halis yerge halis bolsun mana. Mana şu betonlardan alda tart dep kelip atar. Men toluk görgön jok mana. Mana beton. Gördüm mana shu. Bir yerler. Şu memleket jetken joq, ana shu yerlardan kelib qaytdi. Yaqa ötken emas. Yo'qotgan jo'q. Mana maşina ötüp atsa. Qana mana kömür dağımızda. Neçin kömür daima kımmat bolat bizde. Şu Sovet, şu memleket özünce memleketten boğundan beri su kömür kımmat. Nege tam beri veririz? Tacik'e ötközüyoruz, bardığız. Tacik 10 som dese, biz 9 som kalağız. Bu kanday nerse? Tacik'e Kırgızlar kömürde 9 somdan beri. Bizge 10 somdan beri. Hey, bu yolda ben oylap koydum. Kömür, Batkent'in kömürü Tacik'e, şahtısı işteyt. Yolumuz Tacik'e işteyt. Ana biz şimdi öyle körüngende de jaman kılıp ket. Ya kısınlar maylı. Madımat kata getirgen bolsa, hazırki bilik onu oğun olsun. Bolup da nege boyut. Bolsa madımatı iş kaparsından, madımatı deputat kısından barsındağın aytsın. Madımat, bana protokolun, özün oğunda endi dep, madımatı zastavit etsin dep barıp, deputat kılıp alır. Bir ministerlik'e koysun da madımat kes, sen aşıkman dep aytsın. Kılav şunu, kısın bana. Koysun. Bir işke, çeçendi de. Mana sen şunu kata getirgen bolsa, katаңды oğunda dep koyup koysun da şu çın boçu olsa. Elde kıynavergen, elder çıkıp kançalık bergen sayın bizge kıyın bolup atar. Mana misal üçün men tileke karşı bana ette turat eken. Men uyumda avtomatken atkan ayneklerim teşik koydum turat hazır. Kana kim oğundadı? Kaysi biliğin oğundadı? Kaysi deputatın oğundadı? Hazır yetetten aytasınlar. Ondayla mındayla. Menin 5000 somduk maşinamdan aynegini hükümet töle beri alabağanda kin. Ne onu jamandaysiңар? Şunta yoldu şunca rahatı. Sever tuğandar. Seler cevap tatkan emessiңер. Selerden balаңar ölgen жоқ. Selerden uyuңar kүйgen жоқ. Bu ne degen ahmakçılık? Bitta doğuş, bitta siya. Keveyle koysan şu siyaga. Bir adım maqtağandan jadavadыңар mı? Keşe bardığız ilap kaçtık ki. Dünyamız kavadı ki. Komuş kesem avadık ki. Könümüz kaldı ki dünya yüzüne. Bugün şaylıyor kızım dağın şult kıydık. Keşe bardığız jamandaydık ki. Hazırki birlikte. Koldan pok követtikende. Bugün maqtav atağız. Bu ne degen ahmakçılık? Mana köprükte 1086 yılı kurulgan mana köprük. Mana. 1986. 1986 yılı kurulgan. Tuğandar. Oğa çeyin bizim yaşıyoruz. İttin yaşıyordu hem naçarı oğun. Bizde Aktaptır Samarkand'a aile bizim ailelerdi bilmeydiler. Yekinci deydiler. Yekinci adeliğine deydiler. Mana körünüzde mana. Dairanı ona karağızda mana. Zutları tutan lataklardı koygan. Kavittan Batkent'e bir kaç diye mana. Karap turasında. Hadi şimdi yolda şurada ötü vasta. Bizde ne pençiliğimiz var. Ötü vasta. Uruş olsa özümüzün katta asfalttan ötevaya kaldık. Batkent'e baralaya kaldık bu. Uruş olsa ne beytkende taş kel alıp aytdesin. Atat beytleme. Özümüzün tacıgı yok, özümüzün sal denen katta yolumuzdan baravadık ki keçe. Bardığız başka jaka kaçtık bu. Jarımız duravatga kaçtık bu. Bu ne degen ahmakçılık? Kaçan çındıkta söylep yürgünösüңөр? Ne şunu aytpayın dedim ele. Künden күнгө satkan 99 yam satkan deyt. Katınlar rahmet et, bu falançı deyt. Katınlar onu kayaktan bilet. Keçe keyin katınlar. Keçe törölgen boldur kayaktan bilet. Batken rayonuna kelgenler
Cengiz satsa, Masaliyev satsa, Bakiyev satsa, tuğandar. Men Köktaş eliga qayrilib ketetelem. Köktarakta. Burada ana şu yerler kimdik olib turgan? Bu sayasi jaktan bo'ldi. Bizdin yerimiz bu. Emnege? Bizim memleketimiz çeçe algandan keyin alıp koyatdı ular. Mana uylar. Ana salıngan uylar. Eller satып beni göre. Mana uylar. Bakiyevdi malda, Madumartı malda salıngan emas. Ve keçe Atanbayev. Hazırki birlikte malda salınatpayı. Toktatıp kese bu işini. Şahinlerden keresinlerden doğuş talas. Bir doğuş için bir adamın kırgılaştın kaceti var mı? Kanday ahmak kırgızız biz. Narından kegenegen beri ver. Talastan kegenegen beri ver. Bişkekten kegenegen interview beri ver. Bir ele dese. Hey, bir halsınlar bolsun hey. Olar bugün kelettan aytıp ketet. Çağırdı biz tartıp atmayız mı? At kaçan aytat? Hakikatты айтсаңар айтат. Атчык айткыла. Рахмат Мадумаровка. Мына un arzan, may arzan. Bizim yaşıyoruz kayakta da bunun. Bir kilo piyazga çarkoga düşüp taciklarga beretelek koy. Kana mana. Gerek olsa bizde bir çaçaçu kanal zamcı öyle. Bir tane namu zamcı öyle. Nova kanal zamcı öyle. Yol salınıp kalmış şehir olup gitti bir. Bir gün hammanın kursağı tokçuluktu. Kötürüp aytakemiz halkım. Karagını ben. 50'ke kirgene hem aytak. 90'a kirgene hem aytak. Kaçan çıntık aytağız. Kaçan? Aytı urganınızdan bir hatta bir yok degende. Böyle ölüşke ket ataslar. Ölüşke. Ha odinaga varsa odina çim olsa yenengizleri körürsüler hey tuğandar. Bu yol bizdeki tuğandar. Bizdeki. Memleketimizin alsızlığı. Alsızlıktan ten suylaş alvagandıktan taşıktan kep tos olar. Atanbaşçı maldan toskan emes bir yerde. Kançalık galonayda uruş balgonda ya. Bana hazır tos olar. Cemiyek malda tos olar. Bana iki birlikten tos olar. Bizden mümkün. Oblastın yetekçilerine çağırdır. Oşan için az tacikler tos olar. Topalanılı olsa. Uşul. Memleket güçlü olsa tos albayık. Özümüzün alsızlıktı. Ötüp gitkenге tankabayık. Tuğandar oylagıla. İki prezident, üç prezident şiltep gitti. Murungular kılıp getirttir. Bulan şoğa öttü. Onda bu çeçilmeydi tuğandar. Kegineli adam murun kılıp bir böyle kutuluyorsa kim işin et? Ben oğumdayımın dep geldi o. Ular kılal vardı, ben kılamın dep geldi. Kıkılar da bir ögece aşmayı. Şayla olsa Madumarka şilteyimiz. İşinler bitkende ki taşap koyuyorsunlar. Yol benim 1986 yılı salıngan mana köprü. Şunu Toygun Yoldaş degen direktör Sapkoz özü sagan çok kişi. Çok kişini hem emek kılar. Mana ki hazır keyin geldi, Kıtay'ın geldi, mana evde kata közürtü saldı dağı. İçine ana yolun üstü değerge tamojunu koy, değerge saldatını koy, tartışlar. Oturup vagan bile mana evde. Bas koyuyorlar ne olacak o? Ha, ötköndü tekşerip. Kelip keyin söyleşip yolum eve çekilgenle keyin kettolar daha kette. Kırgızlıkıdağı aldı ayaklarına buna çoğun köprük salınganda bu neydi derve 6 ay toktop olgan buna oldu. Ошондон мына жердеги Тажиктердин постун Мадумаровго алдырып койгон туурабы? Алдырган, жол курганда. Madumarov aldırgan. O şehirden köprülükten nar yağını derve kanca toktop durdu bir yerde yol. Keyin gelip çekip postorda aldırıp emek kandan keyin ona keyin yol öptü. O yerde Tacik'in bir gümbözü var ya onu aldırdılar. Çünkü şu yolda saldı. Mana tuğandar. Biz Madumartı biz bileriz. Kılganını. Yolda ötközді. Жақшы kılgan. Biz Madumartı daima koldoyuz. Былтырғыдан ham bu yıl dağın qo'shimcha qo'ldov ko'p. Sebebi el bargan sayın çındıkka qarab ketip atar. Birov aytsa işine vergen. 5 yılga çeyin özü Kırgızda mındak makal var da bir ay maqtaysın 5 yıl tappaysın deydi. Kırgızda makal var özü. Bu deputatlar kelet bitekileri de aytat birovga birovda uruşturat ketet. Madumarov eng to'g'ri qilgan. Madumarovni Köktaş eli Murungu şaylaudan amdan ko'proq shaylaydi. Bu zonanın adamlar. Mana ko'rasizlar, Xudo xolasa. Tayin bo'lib qolgan uchun bordi qarolom kelib, ana shu yerda bo'layotir. Shaylauga chiqdingmi? O'zingga ishonsang chiq. Jamandab chiqma orqasidan. Birov uchun doğuştu, o'zing uchun doğuştu harakat qilib ol.
Senin her kim senin emgeğini bağlaş gerek. Birovdan arkası var. Çulka birovda camanda, birovda trapka bol var. Hiç kaçan bol var. Seni yenen, apan, atan, balam degen bolsa, uğur bala töregen bolsa, jigit bol jigitler. Daima jigit bol. Bu üyler Madımarf'tan keyingi beyliklerdi malda salındıktı. Öte korktuğu yerde bence beyliktekiler mevsalar aytkandan biz şöyle olup gel atağız. Başkalarda elde üyübödük. Başkalarga okşop. Bete hakikat boluş gerek üçün biz elimiz işenet. Mana biz özüm Köktaş'tan bolom, yaşıma çeyin, familiyama çeyin aytıp atam. Mana şu Samarkandagi zonası bari meni tanıyt. Korkpay, ültpay ötüp atkanыбызга şükür keltiringizler. Eң bir жақсы кылган жолду.